Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani gani mbishirani khairu maana kaulo mlio arumazi sanansa za dunia watukufu hadani lokaya banu bandhi wanadamu kwa tushindorelewa arumo muhimu banu singar aminio kananga sina wandu banu wando zao rika sina wandu semeni yenu wende zao yabagar aminio kana manadamu de watare au manadamu de hansi picha jema arumo dunia yinu singar aminio kana hujamanur hime ritia nia yo kana rubalia nia njema na hansi fikira njema ili ziketare hii esarjouwa shakabla ni janji ya aruma mirongozi kao donjuka ya savanu dovimo na tanga arume famia hangu katsede no fi wa manu nyumeni banu mhuwa mtiza hangu Mwenyezi Mungu mrehemu ya mdazi banu wema inshallah taala raire mislamu tsipia rende na ufiwa ni mzee wangu ikawa hakabanu aruma mjo Marseille Mwenyezi Mungu mrehemu bae raire mislamu tsipia uskwalelo unu ngoma ya nyasi washimkazi ya fariki arunga jumswalia na biserini inshallah aruma 14 eri Mwenyezi Mungu na warehemu tsipia ikamwa benza wengine singar aminio kana ino dunia ribirao bruna kana majumba bruna kana vao bruna kana mali hizo pia wanadamu kujoziranzi shanga muaminu kana kama wanadamu hafu sirishi ya aruma hadithi ya mtume hapo kana udhkuru mahasina mautakum wakufu ama sawihim kana mdovumbua zinjema za hizo mauti za hanyu shamziye huvumbua zembi za hao ngara aminio kana wanadamu yovumbulwa hizo yafanya wengine kama aminu kana mduzidisha ya hensi picha njema ikawa kama udu ngaljo nukujo vumbulwa yo muhimu wanadamu yeshi duniani ukanga wanadamu kao waonao maundu mzaha umyeshi watu duniani wakati kao garensho sina wandu ngode zao haina wakati wala hafu ina wakati wala hafu wengela dhima hini wanadamu yajipange umkoba wahe shau mkoba uje ukemwema watukufu sifanya muhimu ni jemanu hamada mbili madia mwado ngamjonjia arumoma imada ya hoze wa hatu ikao doendesa uyensi husuye mila ya hatu kamjosana ni warongoza maste kangarujoka ya hundurongoza waze wa mndu yoladi mamria bimisema kaulu mria ya bao kamjonjia mbabe harumala ni nyasi kao ngodono tawa haruma yensi ya hatu wana nyasi wataweza bari hizo ndizo madambili kao ngamjozi gongwa wana naomba Mwenyezi Mungu makaulu yanu Mwenyezi Mungu ajale yake na faida na sika mwa benzi ukabanu ngarele mbaadhi wanu wale wakaya hujamanu uremana yuke sina maana shahwamba aze kweli risaidie rilekeze ngamonoka hizo ndizo muhimu haku harumana da muislamu ujokaya ujoenshile ho yala wema wenge rono waze wa hatu wajana hatua ya ukaya umji wa singani ulawa mwaha mimi kama aminu kaya hata mtume sallallahu alaihi wasallam rabbi kana haina mri afahisha wa shahi wafu shahidi kama aminu kashe wa shinu inumbe muhimu sha banu armensi hatu enamnara kansi imbabi titiri rambu wao rutsoba labar tswaju fumo gareleo kama kansi amabaki ya mararu ensi hatu wakati rikansi hamila na hususuya rikansi hadini hizo ndizo muhimu za ensi hatu hizo kutsanganya wandu ikadwara harusu njia ya politiki wandu wakansi wakaba hamikonsi ya kipolitiki wazee hatu wabira armema katirakaya wo wakansi hauba maila ne dini ya hao ndongo za kipolitiki ka ushashi au kwa wazee wa dozi njia hako ebenge liko salabira kwa tima nadamu ka walobanu bandu hao ngware mao kaya zanunga zendo nai hao ngware mao ndongo zenda nai yetsimbi kama nadamu hono ndongo zendo nai azamba ilizibadili shambugu sikiti ho wakati akaya wazee wa hatu rikaufiki ukatena uliho ngwambao kaya zinuri fanya hauhifadhi dhamana wa siasa mrajina yotsimbi
maudu dhamana tsinyoda mjini hede hondo mrompa sheo shana mloletsena yaukaya ula mkonsi wa hanyu udabanyiwa zile hatua za koladhimuke mzirenge kamtuzamba wala mabani hanyu juzi banu mkane bani hanyu mzee Ahmad Mbaye hakabanu wale bani hanyu ulo marengo ninginae hasafilo banu hata zeda tozisomesa hitima karjaona yokaya mtukiwa shanga mjuwa kaya hidwa shinu hamba mru yarenga shono de dare mamru leo jokiri leo ebani hanyu ya deziwa yambwajao otengweni haukarambi ukanen mru yafanyesha ushahe ya sana ya abadiyesha ushahata fanisho wafu shahidi ebani hanyu ajari mwani kirizi mfano wari mwani wade hafu imjo ramdi yoselam jemambenga mlilao mzihe ebani hanyu na wasana wasaya wenge sijona zerungwe zinu yani zisidoba kupande yokana garendao bawe mru mtukufu shamru mtukufu fulani yadeziwa yabokana na ujorongowe rarenga mezwiri harumaila mirongo zikangara boma biti paruza babanu au kaya ze directe zinu rizifanyao leo zinde zimenyao zinde zilekezao tsikabazamba babanu kale hifadhi ya hatu hanjari sahilishe irilungani hasheo dukane leo onroho denzia yokabake wanu wa uvirili ya zevide walifanyao ye hifadhi kenambawa rakade polisi rekade gendarmerie ikenambawa ya wangalia zevide walifanyao akamnansi watu mtiti kabatsi mwana ujoha banu ya rongo au yambe mirongo zibanu ike waruka tujua kawe mwana yala mjini fulani hizo riziransi ngamjojo jabanu jenide banu ndide mji nide mrumze wa hangu ni safihi zihoze wala wenyi zangozi ise rambezo ngo za Facebook sheka leo mimru waziri au mimru fulani titushewa yawe milage juu haisaila irongo ala kulli hali amonoma wotsu binadamu na rejedi ngoni babanu haina wandu wahano hususu ya wahao kabatsinsi wandugo kansi haye mila ya hao wanduwe ko tize mila sharab sauditi wanduwe ko fanya hada mrie hada ya hao mrie kaulola kale umrabala magari kume kale umrabala ndugu fulani kale umrabala ndugu fulani izo zonsi pia mruto dani kembu mshahe yani wala nada muensho bala ukwana wahundraho nyume nsi hatu nufanya rogo shabo zo partagewa yokanga mnanika wala mrumisha ndinike na wala wakazi walo bala yabona rele ukaya etomando wana etomande shewo etomando miji shekale unga tujuranse miji sakadiwa ila hulwa ideziwa wala wazewa deziwa izoke tsina tambatabu arjujo daza shekale mimi waziri au raisi au mru fulani wa politiki hadeziwa yabonga rujuju harami ngartozi labo yabo mimi nsuzo no kai haliyo yo masulaha singa sivanu ngari wanao nambi yabo zambiru wanu nizo de sirkali de dini de mila haini namna yotsi pia emiva yanzu komelwa sirima banu rongo hamaste gami banu amazerezo mushukuru na marlo banu maksusu danya sirularu mensi ya faransa yinu riha banu biwaste kabati mzima ya parohe ya mbabun la huo haungu ndeo batsi mdea hautsinji ya deba hautsono hanja madeba nguyambo tsinji ya suste hilana eni mrabezo no masula zifikira za yabo woda si kau kartujulana ya ulopari wo mja paromona ya ulolio nja paromona wakati haweka ja paroni wona nugerelewa yokani mbugene haki ya jebanu ya rongowe izono masula har mzifikira za watsunoka mranjamru baada kama mranjamru mrujo njamru woda si ratu fanya bunjilio ratu ambambarongo ratu hadisi na barongo nyeyo ndo mlo ya abu mlo nensi ya hatu munawoke miji ye mila irwarilo ngendao karja parona za hatu ezo zarengwa yoka mjini fulani ikamwendelea mwedo hamadaunu karnojo ujarma shughuli wa mjiju yao au karnojo jama madziho wa mji huo izo kartu ziona
nji fulani mwana habanu habajau halapiza hatsuwaze nguo hajirende mru fulani haundi hanaruko fulani izo mila kamsuro ngoa ni mila inuke funga sana ne dini bahata suo na mafundi watu uja yabo waje warange hatoka ngarona wama emaeleano hauja ushimisi rafi na rebunguza sujwa welewana harume mila kubaliana wakasi hele wakaya sime silamu si haba sime silamu azampursa ya wila mila ya hatu na hususu ya watu sujo huunganya ne dini haukamifanya nzia zuka Mwenyezi Mungu akerati yode mara kaze maliza hatu zoenda ruma misiri ze maliza hatu zoenda ruma nzia ze maliza hatu zoenda mama bangu zila pia hautsanga zike swala katinjaria zijaziri hifadhi maudu ikanga so kaburini ya mimi ngamono kawaze wa hatu narkeradhi ritiko kala leo garjo juha hamru fulani shaka na ujuha hamru fulani mru fulani wengu jojo urarilo ya deziwa ambajau izo kabati batabu shamru fulani ya urarilo ambajau garjo ujuha na garjo kaya ani shewo inube muhimu leo tike na mru wa serikali ya deziwa rijuha chana rikokana leo yeshewo shibama rimbaba wa mji mkazi wa mji msimbusha wa mji ikahadwe deziwa hapula shewo shagala dhimwe mila ijuhe leo yefundi wa mji ikake rikawishi yarma mji hatu yefundi akaurida nayo wakati huo kahajulwa kamurido na hii serikali ya mji wahunda solisio bala wamtoa wa muzulu harumazila dhamana loni zoba tunukandwa jua warenge mrwa jina okezo faida rwa kanzendi wanuendele na mwendo mwema yedini wezingaro lewe kamrumbaba hamo mji harende nai bobure ngwase hukuma za mji no ili wanwara mplasa ujokana malezi wa kweli mbaba mlezi wanuendelea no isura hao mji kanje izo sikaya rwaka uzifanya zunsipia na mwangalia ba ina rugozo nsipia ngazisambalia warume dunia Facebook wanruwa kabala mruhonde yakad no lamrikao warojuju zijere hataratibu no yake mwanadamu no ya jinsi mwanadamu okashe ushinu muhimu dimana ko mimi tizamba manuka mtume wa hamba haini mru yafahisha ushahi wafu shahidi kashe ushinu muhimu yabo narele ukaya karna ujua leo ribulie wanwa jina sheushawi shisebonsi wanwa jina ribameshe ushahawa mimi hizo ndizo nono masula watu na mjiaru mji mwone na mwangalie hifadhi ya hatu ibirilie za telefoni zinu bahina rugozo nsipia za telefoni zinu haina rugozo rizieshio zijiri yozo kati yorabo telefoni wala tsuwengu yonde telefoni wada mru yonde telefoni wafenja yonde telefoni sheka leo garambao kaya vade manara decizo yinu wimru dhomana wa serikali yabongara ngawa decizo yinu sha ili ritibwe pashe chele maudu banyi mtsio maudu muhendani yamumchoka hama ngamkufure we mru wa siasa baba mlezi yaza ya yalela wa mji wakamja mvumbu wa hatarmwe yesu aliokana leo ngadora labe mru mwaha au ngadora libe ralabe mji mwaha yabala kula hadisi wanahanyu rilodi ngoni mwanyu rionao rajonza rikopeye okaya zirupia zinaruko panwaze wa hao wabaya hao wafanya yidu ishia ka inna wajadna abaana yawe sisi wanahanyu ngasibanu ngarangali yao yoko waze watu ngondo fulani waze watu ngwarungwa ndamna fulani waze watu na mimi kama nukana ula uhususu ya wada na mila usawusibonsi kutsubiri liwa hata bese juzi notambarila hale da unaona mji mtukufu wa mde wakahamba kaya wananukta watiti wakana leo ketula dimuma na mji ya dundi hana vaula kirubaba haramu mji wa hatu na hapo kama ndugozi nji za joladhimu waruwazirongo haramu miji omwendo makaulu ze video zitulo ikaunga zimenyauze sura ya ze sura za miji hatu nesheo sha miji hatu wenge mimi tikaondoka waze watu na ritwalie ba ikale umraze mwime namna yinu kabati mru jumstahini kama aminu kana ngabo wanru hata wajusu mtuahime wa mrarieni hokangu wajua ukaya ani wajohelewa na umbi wajohele ukaya wani mwimi banu haukufure serikali ba ngwajohele ukaya ikamru habanu hade ya mzee hauhamdeani hauhammabani heni ajukanza ya mwabeni
yani kapati hukuma ikaunga juremo warugo jula la wasiwa yawazi wa hatu ndo kan baraka na kiradhi masuala hemiji hatu iriyabiriliye baada ya lo muhimu indo serikali ya ladhimu kelewe miji hatu waruanyo ngoweze roho rendele hakaya henry makati hale wakaya wazee yao waruka jaka wabuhema hatso kwa wakati wa hali kabajaka mwenje kabajaka jao kabajaka ndogozinji lewa bahairu kabati mji watufanya faiye asababu deada ne mila kabati mji watuunda msihira asababu deada ne mila yode mane kao abangari parisao kamiji minji wajona declaration kama linga ziliwao henry hakaya sarifanya emisihiri sarifanya zenzia sarifanya zifaiye leo warulobanu ruono se tabu ikawe zireme bonsinju kawe madawe mju kuinjia banu yaho ana hatu yokahani mwana ulona akili ya bali hizo mbio alonizo dutsaja pawa hauya ye uhayatawar mwensiyo dukana le wando fanya tartibu gorlona wana wasoma harume miji ribweze projet zemalika ungazi konsobo mjiju huu zitsiketsa makasha na konti zidwamba leo misihiri wanugwa manao ba wanugwa bao wanugwa tuhumoka ya baadhi ya watu fulani kwa loze mali baadhi ya watu fulani kwa fanyo jao yani zemali zila wanwazi tia harma projet o wanawasoma wasaidio watu soma ili ribunguzo delenka au kangara aminio kana leo harumwe miji hatu kasile mamera yao wo ndo aladi mwaje nafikira mandizo wasaidie waone namna yofanya lewe miji kenye tukufu lewe miji kenahazi lewe miji bunguzo delenka lewe miji bunguzo wa konso harumwe mihandaya haukayanga mwamirukana miji walilona ruwasoma walona bije za hao zilona makesi renda mbio la wahamisiri renda mbio la fanya mabangwe sikaufikiru kana lengo tufanya bije ya ukaya leo renge wana wasoma wekireye kaufanyaji ikaufanya jau ikaufanya barongo ya urahafu ani wala watu soma wanje hazini waendesiwa na wadekangwa joshida watunde ya mapesa yala ya turne ritie ritowe ani namne kao wanaba watujundeka wakansi bure izo pia zo fikira za kuladhimu ho akatirulonu ho kengaru nawe mabango ya hatu wazewa hatu ko wababa wali hapa wandu walona deya wababa wali hapa wandu walona maîtrise wababa wali hapa wandu kongo somesawa armaza universite changwele wao kaya ziankili waloni zo ndo zisomesa harumaza universite neze college na izo pia zilanga zihansu wahula sheka wajanga ribalawan kiliada na mila yokana rahanyiseni mrarange yale yokana ribehe yembe hula yokana ribeze mbeza twasha da hula shan na rukensi ruoneze tartibu yensi hatu inde yensi kawe diaspora yoka isedi ya marongo ngukana mapesa hai hajawa na habaga munao kaya zensi za kiafrika zulobanu amtsugamba malaji Egypt haina mru ya roha ya iladi mara ngambano leo kakatushida ukana kama binukensi hatu kabdajo shida mjue sheisabu shaho na komori wa roha haruma nsi hanu walo bushini walo Faransa walo Egypt walo kabdajo shida mkensi mdomesabu kanga sina wana fulani kabdajo shida hapo watu tundi tsaula majo kanga sina wana fulani walo Faransa waungo na papie wanungo fanyo hazi wanuja mnezo jofanyiwa ne mapasadori walo hunu jofanyiwa ne madhama na rilosi na hunu waritendea nizo pia kabati hata utundi kabati hata mrujuo na izo pia borjuka izo pia kanoshida maîtrise charujo jokaya haina mwana ujikola wabanu wada komori rekala bushini rekamalan fulani ngurengewa ushuru wa diero eroporo lejo kufanywa hale watu nokarka na bezo ndamandora sahewanu wajiwarifanyili horjoka yani mru ueni garlinja wa hangali rongora lijana wasi joka fanya eroporo yatu wasi karjo karka na bezo yamba mru kawo yonsi ajarsedie changare loka zengo kabati control yabwemba pesa mrugo lewo kaya ranzi msujo 2007 au 2008 ralijana ya rengwa tarjero sulaba na mwazezo ralijananga na mwaze diaspora ila wabanu ende komori likawa yoke kamrugura ngwaralishihu ziandiliwa erijo kandu endi erijo kensi hatu sangio njema shakartina wadilifu zerongo pia ngizo msajaja no kartoza rizambe ila dhimoni zambe okaya ijo kangene imani ya ukamaundu mwanzo ensi hatu hao wali abaha
ujoka ngene imani bese ujoka safikiri kana tendunga mande zununzi yani norike na mendeleo akaba na mapesa singa sina chema pesa katsufanyi waze taratibu zokari hunde maisha hakanga nderangalie mji ya warudera jondera pesa kananga bo mji ulana 20 milio hau 40 milio zilo konti na wangabo wandu wakanserma mivera bure watofanya hazi na wangabo wandu wasoma walaruma miji hiyo watoshida warengo hama hazi za serikali walo yao yekartsono kaya ikale urituwaze niya irihatsu kangala dhumurike na mendele umji watu ujise umji watu ula udelenka umji watu ula wejao ula wewizi yabozo yorugo ya mafitsi ukanarshide irirenge wana wasoma ruandike za dhamana rikena mafunvu ya mapesa ribe proje rirenge wala wanekao ndo walo urijo aminu kanama uduge jumkinishia heze tabu washindi hewde wafunze duka hawajunde na ulevi hawajunde na tobiambi watsanganye nwandu wala wafanye ndongo za mjibala rihunde umjujise rundreshewe rihifadhi kama binukana sisi watina serikali joshinda ri kensi hatartibu hasheo haini mronde mbendu yani cha seru hombi gizo zinji ngamono kana tsure ngazi kartsure ngazi mali zinu bere do fenja wa bomana fulani ujoka jawata junde de lole atakena dhamana yabona rtsifanya yede ni mramndele wao wegeti jona hanza nsitawar mwede bayinu waze wa hatu aminuka nyisirikali ya kamili majoshida mredese harumwe mendeleo nesheo wengena rirensi hauka leordo hima ramba karitabi hao bamru fulani da adesiwa shamru fulani bo adesiwa yo kabati batabu mji fulani bo atafadiwa yo kabati batabu do kabati mrutsura mbuwa maana yemaba na rongo wao umjini hao nana mbabaha kabati mrutsoju kam aminu kawaze wa hatu ngamju wao ye mwana ya hima banu usafihi mji ngamju wao ye mwana hima banu usafi bani hanyu ngamju wawe ye mwana hanyu ulo banu usome sotobiambi so ngamju wao wige tujona leo bumwa juhena mnayunu shaze dhamana mzirenge ho kweli heze janibuzo ntipia salam watukufu handaratimizi harumwe madabili sifanya muhimu akaba nunumi tsango tizaba banu mandoni yokabanu gamombo Mungu haunga mmono kae masulaha yoka umuhimo banu jitekeleze timishindano ukamishindano yake na maana kama timdu joshindana na mndu banu hata telefoni wake hata barongo haya hafu mreja banu hamba hata gabwezi uda zangu banu kadonga ewandu hamba ndongo zinji kadonga bibanu haya hafu wandu afubwe mimi gamono kaya leo wana Komori haina mwanolomo tiju zembiwaloni izo kwanza wafanya tartibu ya tseja pawa ya pashia tawe izo ngaro nao enu siku ngamishao kanga bananyu wangamia Maroko hainu siku ngamishao kanga bananyu wanzoa walonzuani wangamia honda maore enu siku ngamonoko wananyu wende daraja mrugodo maore edarenge mrubana mbaba hahe halola mru asababu de maisha nizoka ya Josepha Mwensi ha mrugodo mbio hajama nsamada inu hajarenge mru ya joshele nsumdaza yazalwa hamrenge no yanshiena yuno de maisha yautipia yotimesha lo mema hauka aina mwanadamu uyenshi harumarongo ko gutsofanya shantsina shwa yabo mwanadamu uyenshindo uyoga hama mwanadamu ko yekali rugai au yekali maele au yekali muhogo shaka tsina shwa nguulo yabo tikandanda jenda ba tikandanda jokaya tikafikiru kana leo buri wanawe za ngozimu wanatu wafomo barini renda daraja juzira kana hifadhi hatu yaro haende yafanye formation reshiao kawata watangamunusu warengo wabehao harumaensi yesolisio tudoka na leo rabe darwasinga reba karwasinga raka jondera wafunge bao kanza watawo lotida lao yesolisio no kanti jifikiri yoka banuzinu pia unuko sefu wa mnari yali harumayensi ya ukabengwa mrugu fanyo hazi sheye mruju kwa dafanya hazali wazuishenda ye shamanya nya ulo faransa ulibasengsaero mwezi au miliero mwezi ukanuparo kansi ya begurumio watwania wantiju ya waladhi magujo fanyeni zofanya ikahundruwe furswa no yake jebani hahe na habo ngar amilioka miliero mrialiwa uhunu yoke tsuba kia mru shaunge ndo haruma nyumba zitonchash
yungendo haruma facture yungendo haruma mitsango bahate kamra bakina enero na bugara amino kana mru yajo kaya leo mundu zenzia zokaya kwake hazi tazila zokana suandele dima la hatulikele likejema haulozi haurongo fulani ani bekreye namna mruguli kwa 500 euro bahijo kakairi ye 500 euro hiyo rahana mruguli kwa 1200 uno 1400 hakango ya ono harume konti shakutu yao na jawa harumo myenshi kutushudo seda mwanyanyu wa wandu wa shashi yojo kange hunaba kushudo seda wanyanya wa hili ekahaliwa hema esha hilalo manziro yabangara abidoka na leda lao ndo kanti leo rifikiri rione namna je jushinda rizie ushababi utiro okani sa ushababi uro hao yabakartina nsi haukangara aminoka yaende daraja wandu wabako bonsi juu o haruma 100% garjamba yo 25% mazababi dualo bonsi juu cho ushababi wa haiko morongo bonse pia ngo Ufaransa wasangwanzo ngo majini ho wanzo jauno yabo alo yabo wandu duhazi walo yabo wandu kwa tujishinda namna ukawashinde watawe yabo hoshinda muhifadhi yensi ikena urahafu wonde mazababi ni mazababi howazia ni kama kreye namna yokaribu hazinu sheshababi jonda bala mwezi kujonda 500 euro basi kama minuka kabati ya jorenga japa wapashi yeshababi ya juju kangu joli wa 500 euro harumensi ya hatu kabati ya joro hakale dala watinuka na leori wasingara ba kaza watawe watilu arumavyo wareje ndero wafungu abo dhulumifu ikari wafungu wodhulumifu kayirio kana leo kamjastehi namla hazini mwenza nyuba mfano zombra joeleo sheka leo ngaramino kaye mru yakanza tawe ye dalarinyo yende afanye formation ya tawa harengwa hajafungwa yoti solution okauma na mkomoro loboti juha ujitapalio wa ilo hamba pahala tilo babanu la baliliwa la nzoli litoshidwa ramfia la tamanili fe yabo doka leunkensi mwe kreye namna mjushida mbehazi kao umshahara mru ya joka wesho kana ngamfanyo hazi mroju hau ngamfanyo hazi bahani harumo ukayo malaniho ulela nkuu na uranshe majwai mfano na hena mwezi mruguli wa 500 euro 600 euro kabati mdajo paro pashi ya jeza hunu ajuja huna jarade hawende afema ore hawende ajunde kana harenge mru ya jumzaya ya mlole na tsema esha warupia rijoka kansi wensi juu bali hatu walo hunu ili mra jujunda ka darende wensi juu baga bujawu bojanga sheka leo gariba kwa rume mishahara ya maani ya ziwizi 8 na ziwishenda na ziwi 10 iyo tidala ukana mwana mkomo kujoporele wa kansi wensi juu msuwane wanadamu woju kwa kansi yabo na habu kujuko ndaliwa ziwishenda ya wene mrukonge na katikati la 15 milioni yabo bahe ngutsotinzi homuri kwa ibano mkozi ndoli basuishenda na zui 10 na banga muno bana yangu tsola ngena katikati la zui na la 5 million au la 10 million au la 20 million na yeye hajanza hakele mnaila chakano shinda abukujundro ede havunzu banki awazu budahoni weda tabangu wanja Misiri wavonka ndura kofia wanja Misiri ngemia monokana haufubi madhamana hatu na rekeradi riwone namna ushinda rekreye mwanamkomori ya kensi mtsinju beka karatu fanya namna hiyo yokaya heni mru haini bakiali renge dhomanao au fikiri za tabuzilo mtsinju yokaya re madhamana wa mji amadizo na babanu ikawa ndukwa kotizo mali ya mji kama ishawaza problem kao gazendo hata mahakama warume dawamba waze wanu warilila waze mali au kendri niti mwambiani yokawa ndo kama ndambio arbe miji hatu haina wandu wa wahemisiri haina wandu wakaze wafanye faie haina wandu wafanye nzia izo haruma mafuvu jana emengominana umengomfukare emijatu sefanya misiri ifanya faie ifanya nzia iyo ndemane ikawa baha garishauka maliga zibwao kaze malizila rirenge niko wana wasoma walwarumwe miji wasaidiwa nyanya watusoma hauba proje haulekeza ritooro wakati umubure eni mnari yali ani amaminukana yaburjo kamo garendele yao izila maliza hatu ngarizi narchongali ema yahudi siparoza babanu ema yahudi walo banu wanurabao majifu haina mwana mjifu ndo yafanye mashuhuri woda wakaze dati wabala proje ndene mrumishi wajawa weleza sisi karanzao ribue proje fulani
yabo heni mrugu balum tsango ula hajati ni atina bibi harusi na bwana harusi emalila yanji yabala hola wabala rume mariage changwa tsungobwa projet darundu kana mjifu edarenge wana wa Senegal hawa Komori edengo wa rumo bala harade hapatro gene lemna ukofanya vile mena kwa harma dunia kabatsimru wakomeyo wakaukansi wajifikiri hatarmwensi inu kujajonda nziani jawone mwana mjifunzi yani kawa kana wahana mikonsi hao haujibirili yae ritsende bala wahana mipaka na rifanye jao na rekebala inuke juka jao yuke juka handrongonda hafu njamalifu chasisi karitina namna ikawa ani mrungu ele wakaya en 2026 mrungu no starabu wa nyumeni kasiwanu garwana wa miji atwele ndao katwelewa madhamana wa serikali mabangano mashaka katwelewa mwana mkomori ajundu karkatina umbirilio sidahun sikomori rijundu basi kama nawezi jirarwe amumala ni pia relio halimri akawo hende mbio njia Faransa wa sove kaunda wanyanya bano mtranziani enda fanye bahazila enda fenjao wojo mna papia woi wojo fenjao mrajun haja sorti sebala jundu maisha abayinu mrugu jormensinu hawazama hakume kutina maisha akaya hafiluna izozo huja hukopea izozo huja hamishinzi yokana sina mishinzi chatima bianu kai mkomore hakanse amaba haruma rogo ndaru hakansi haruma adana mila hakansi haruma dini ikadoya raru yonji ribakar marengo ya kipolitiki na mnangalia haruma mabaki yayo yo mararu enga na ngayona wabirilizi wa kweli yongo wona wandukongo ngwaruke zao yo kabangela dhimore ndejao haruma fazi fulani na mangala haruma politika ya komori menye ewa dini hanji haruma politiki ewa mila hanji haruma politiki ani waratseza hao rijunu kana ezinu piendri ni daboka kartuji fikiroka vanu mimi ngamdona hanji haruma politiki mbaba wa mila nansi ni joka ya haina mwezi wa 6 emalinjeo haruma mji wangu ketinchashi rajo kansiri jilele rike wandu wa sheo ani yemru wa serikali ya doja insaha okade na msutene hizo ni mwanao yafanyao okabo mjiju hatu uritaweze mali sharibu wajao wanahatu kwa ujao zenzia zatu gizo jao shau safu rikansi gasiabo garishawo mimi kabati mji ratujo parso kana zemali zula rume miji madanganya aribala mze fulani shabala mratsi zambe bala jange nguilwa 4 million balari mru fulani balara range 6 million bala mru fulani hararenge jao ngabwe miji kao wazijua wasiruko ngabwe miji kongo doka mahakama na bwizo pia rikana objective nga bili msihiri nzia ndraro msihiri nzia ne babangu yusarifanya pourquoi to kansira unaze tabu no ana atuwa fomo barini rajiwa raaminukana pano mtume hoja ya bukana haina mruge mbirilizi wahemanyanya gedho amana wahemanyanya dazinu varubirilizi wahemanyanyo dokana ribirili yani riashindro dokarike eni mrake masulu dhamana wahemanyanya yabonga aminio kana ikaru nazari kensu kana banwe miji hatu susanganya bamru fulani hafundera kensiru some hitima rimbeshe na balo mkonsi kartina mshinzi mwema na bala kartu sikiniana na bala kamona wate miji hatu abaha ze tartibu ziliyo mrugu nyiganginga zire mawaze mrugu ngore mumbu fulango da paula baga ba internet abambu jo imamanu ya pumbu shewo wawaze hamadao kabati vandu balo mshinzi na mtuangalia sondo rensho armensi rijoshi dari waze zi association zula wa mjiunu zitimizi bese mchujwa 25 na mrabi mradahazo faida nafsia sheka kweli wanondo wakansi banu ya ukarikansa mikonsi ya shikomori kajeju kabanu rejarmetere tireshe mezukanga mwana mkomori atawa ngomwe mwana mkomori ulojao ngomwe mkomori ulojao kanajo kansi hizo gelademo watukufu wa komori madhamana hatu mritende yao harumwe mabakionsi pia mlamwe mrema atso mwangalie bedi mrugujuzisiwe dhamana hahe ili mrugujuzisiwa ritionsu kana kamjoka banu nifunye maatso nisiuhe shabanu ne hifa waruka chocha wanombele dua
wafanywa hitima, wafanywa jau, mikate, jau bazila des John Tambeboni. La. Wojo huishiwa uonezo warenda ni zoaransi, karansi. Babangari jitabisha uwasi, ranyongo waze roho. Leo Mwenyezi Mungu ambaka inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim tinongo zinji. Mwenyezi Mungu kadori kausa. Namba rongo rahari ja kausa zinafsa muzahatu. Na kausa zinafsa muzahatu. Rele wakanga sina mwendo ulumziro. Rono kensi uyongerele hao. Ensi sangendo ya tubo barini. Hezere kalitezo tipia. Emi mafundu wadini kwa rema nao. Ema waruwamila hini mruvalamba baki ya mara rumane haruma miji. Ye sirikali wa ya vuruhula. Wala sisi hunu. Ya mga rujukua vaseji. Na mtuangalia mfano. Ema na mima bana bakamwe plasi nwinri. Mimi tsikabanu waruenjo kahundrema. Mimru waezi. Kamshangiru waezi. Sinderwani ya waezi. Zebe hata tiruwa mizi, tila hulwa, tila piziwa. Rose faida haruma zanu kuzimda dawa. Dua hele fitina. Dua bako mijini kukamjaparo waona. Wajabanu, wanamruwa sirikali ya deziwa. Hawa wana mwendo mwema wafanyone sirikali. Wajawa usifu. Hawa wana mui, wawamba. Sha, sisirimo banu, redu anu tihindu. Mima msuma mbiyani mramadami. Mimi tsimbe banu tuwana, bana banu hata ratido 2019. Njajo paro subuti na mbukana telekomori tsono fatihu, mimi. Na botu ukaya, kapatsono ruwamume we miji hatu, washangiriwe yezi, hau kweli, walwe yabo, wajona kamra madami tsedebala, nsone somru dwa maana, wala ni mwani yao, nsone siwae. Baso wanu onti pia, hini na mwambio karga manzu mfai tartibu, nunde randevu na mwone, hini mruoni faglaja mjaparo mwone. Yabu nyinga manzu mimi, nijerike banondo, ndo wani ya wanrua sampuri salafuna uloaya, nende ziwane la pizo hatubure. Halafu wa hele fitina wake bala wadu enshiro. Yode mana na jinike plasi, wakanga mibanu, ndo ambe zenda onro, na beze ndo nai. Ike sirikali mfanyano kamjamba kama mfanyano. Ika wafanya nai, ngarjamba mfanya nai. Hada muna maste, chatuno janjimu ye banu, ndo wani ya wanu ko, amjoenda komori, ni pashenje zangu, kwa kani mtinuparo waona. Mrumzima doko mene da komori mwana wao mzee wangu Yusuf Mohamed Bello ba wodo kene henda alhamdulillah yoni karibisa timono yeniona mziane halaulia shansina ujwale wonje njitaro mapia jibanu pake wandu wambegwa shangariyo yezi harimo miji hatu wariona ukawa katinga doko mori sitsonduko mwahasu baki unu mahamiri rodoko mori watu paruka mzima yaba mso ujende waone wala umwani yao ya huoni njaparo wone mru shaki nyume yoti na hunu uo katina nafasi uoja ushabide lione nafasi yokandote kredi ya hangu ne mabanu ne wani ya wanu wafunela hulwa mimi yu alama njomu nesono kaya mimi nsibanu yukanga munro faida katifangilwa jau tifangilwa hula nunga marwalo yao heni waloni zoka zifanyi wao heni jau yende mana kao gila mwiri kebo hari irone sokana karja kujarime banu hafaida bekatika uhima banu hafaida ranzo mandoni rijokaresha pehale shari irono kanisa munga zenje zao sofada bugu hawinji ani mrujo junda ke banu harebe bangano kutujo mano rebo na kama na rogo nziro ikango mano na mru kutujo mano na mru kabajaha rogo nziro hamade sawu furano na mru atamunde manao no kutujwe mano rema mru wala ya wala zima umeni nikeba kama plasi yenu shejo kontra proshe ya wanga mjuo kami ruoi gamano nae harogo fulani konga miko haribana wege tuanzane data hale kwa tukufu kwanza umweri choromboze madhomana hatu onsi pia na duaze wa hatu walorma imiji yokaya leo mtume harabi okada ikamra afueshe ushahe yabo mrafu shahidi yabo shewo ilumbe muhimu shewo kapati rongo njema hamasheo ukana mrenda tarambilo kana mriade ya mrisila mochomdea mrisila mumpesha ujao zoka sababu zutia mroni yabole okaramba kana ritabiha bamrenge desizo kana mji fulani mwalaba karajatabiha kinyume yabo rijibiwa ukana yabonga mwanao ngombi ziri sawa shake tula dimu mbakarma pwenzima na mwenezi ziri sawa zonti pia mziranga decision kimiji kishewo
na mwene bani hanyu yaje kabanu udeziwa upulasheo zimtabisheni mjema beti jao mabeti jao wabo mji fulani mwalele mwana we mwaze mwana we zengo mwana we yazaba kartisi nanyi yaboru jamba bravo sheka leo kabajoka wazo hatu wadeziwa banu wapulasheo eno tabirite mdaze shaleo bakemru wa serikali ende mahala ende amwangu wonzo njema ya njemsiri ni yatolwa mlabo mjula maha yabo bandu yandu karjelewa rijibiwa shabkarna ujuare tena rikinaye ikale ombaki haruma upande uzima hakamo hendi mruju kwa kabanu kujobakana wazee wakaula basingani walandu wa serikali jodi johambwa msijombo kana banarishia izo mzee watu ya hamba hamboka bandu sisi imana rifanywa zinu gabo madepite na mavamana ikauka msaru mwezi garizifanyao shele maudu kartsuba pashe sho mwanadamu uju kuelewaje mwanadamu uju kuelewa nuko ritujo ani rituzi ona raza suja warugwa jwanga la zinziliyo yokeeba nujebwaze wa hatu leo ngamkona mijibanu isafilwa ngamkona mabani hanyu wa marengwe wala hulo banu kamjaporo jusa sheitwa shaleo weimana wahemu wahedaula ende mahala ende aswali kweli ende pite kweli ngena vamana fulani shenge kwa sababu mji unu murenge mwaha yokamulava ehola mzee wahanyu wa mila yehola bani hanyu wa mila yewo mji fulani mtukufu wa rorilo banu ni mwana wa mru fulani ni mjini fulani mzionao ezo bahi ya mwanadamu kanawe leo yode mara mina kawira mupade unu na mtasama ikati rongwa nai yidu aze wa hangu jajuju jabanu ni mrogozi nai shainu namna yumhifadhi ni bani yokamti hifadhi wanru mjiransi mti hifadhi mru mwonoka ya bandu banu bastaiki wakeshewo na mtume harambo kaneni mriafane heni mriafahesha washahe wafu shahidi yabo narelo kashewo muhimu yabo zijanibu pia na rizihimilie rizitinie shiuno rizibirilie hesheo oka rablo kani mriafahesha shahe yabafu shahidi yabakarna ujua ba mimi na mtu fulani hawezi mji fulani riseziduku shawanu woi garjujora be mwana mtu fulani hiyo kazina mnikani picha jema au kama maudu ngabo mzee fulani yabo ujoja pulasheo mju hemrongo mdegedesizo ezunga juri jibia yakamze fulani mzima abo harumanyi mlo yabo hajapulasheo muhimu mdegedesizo ndiwazo kama mjombe ebale mzee olaba ya deswa jana zabari matsurongowa bigeze ngozinu na mzibirilia ro baba na basainu gasarmole mengu yokaheni shatia warugwa shire wao warugwa ngali yao warugwa tundao warugwa ngali yao itujer karma problemu banu bari jojibi wa hususi wa hatu ubaki emilai hatu ibaki akaina wandu watu hanu hususi ya wao unu utongeza hata mruhu fahu sababu ndo hususi wa wahetsi hae abele karujo hususi wa watu ritora tijao bamjama bajao yawerelewa rikubali rijibiwa chabo maudu garjona mji fulani ujuzinga rabanu umji wa sheo umji wa ada na mila umze fulani kao nyukanyi naye harmaza rugozo tsipia mrogole miji mjuse mindu yararilo banu hata msaiduku wakamzamba habo yokaisiasa inu yesiasa inu mrunefanye shanga nzonga nade mtsena undesheo yesheo shahima ya nyanyi shilati sheo walanga mjugu jojorwari bai chabane sheo shikansar masirikali yabo yode mane kao wazee wa hali wakaukanso malaho ni hao wandu wa siasa wakawajilia harumema lawe hao abaseni mbujo kaza mharuma hao neha haruma biro fulani shombola mbezi yede mane wazee wa hatu wandu wenji wandu kalma linu wemremani na ribadili wandoka na baraka wenge watukufu yode suije yaka muhimu maksusu de hao wazee wa hatu warongoa yokaya nyinyi do moteri wa hensi hatu okasisi losina nyarume miji zenongozo nsipia za kimjika sinanyi wandu wa serikali yo kawakatata askari waono wobira na magari au siku wa juma chawaze wa hatu mregaze maliza mji mzingarao mrogolawe miji mribirili yao henu siku gasida sinanyi ngamonawe malezi ngamonawe mwendo wa hatu nyido makoladhimu mdirekebeshe nyido makoladhimu mjiba mewanyi mkeneshe wa shahanyu heni mratutu mruariani chale wekale unga mratoshe oshangi sherwarilo mwejo hamwe wanilia wanu fulani
mru mahakama au mru waziri fulani watoto dono kaya vala nyinyi emana mfanyo zila entere hato waze wanojina kwa nuparo kubali zengo hizo gejonda daraja maudu wake wazee wabesingar ko hunu mke hunu yabo mrimengele adana mila hatu mrimengele hususi hatu yende suijana kana nifai kana mreje dingoni kanga mkonsiyo mto politiki Buhari mto wedini Buhari mbaki harumaye mila bengo dini sikarojo kutoka dini ikole haku dene mila ya hatu sikari ye mila tu ke juenda batsine dini yabo karna mto wedini Buhari shana mto politiki Buhari mbaki harumaya ya dini ne mila ya hatu bakomi jini hatu ribirile dini hatu ribirile mila ya hatu abiruka wazee hatu ngamjuka na sheo sheka wazee hatu leo zembio za hanyu do kamro serikali jorugwa fu ngamrambio mndemarenge decision alafu ya dini gerwarilo mijini izo kamsuzirongowa wazee wa mila gwarwarilo mijini izo kamsuzirongowa basi kama minukana zedodunge namna hino kanoka na adana mila zedodunge halinu wazee wa hatu kwezi emana mritawe jawo jitihadi heini mrafanya nizofanya ya jaki yafanya adane mila ya hureshewo ya wikalewe ya adane mila ya hatu ne dini ya hatu izo tilizo mzibira ndo izo zobazima mwazibirilieshe ushahayo shale unga rachudukana emendu ya tunge juka ya misarufu haruma politiki sharume dini ne mila wazee wa hatu wakumelwa wadeziwa izo mdaza bye bye emijiranga mjonda mahale mndwae mwenzanyu shabo ekamro wa siasa ya komelwa uluhama puvari yonga mjojo amba kamnodo mjini ula ya wala kula hali wazee wa hatu yabona mreje dingoni haruma swala hiyo watufa komori yonde director yangu na kaifanya bana akadwa bili ukaimadawu yo tikatsila ho kanabai kamziyo shemadawu yo enisaneshelea nione ozi reaction zifanywa nwaze wa hatu franchement manada mujundo kana hauhosiu gutabiho yokansile namda koladimu ensi hatu edesiwa wakati rulonu waunu nwenutsi kaungeo na tare na mdemu abweze tare mwangalie kama minukana kabati manongo harumeze tare za ensi hatu zifani hanao wakati rulonu waunu habaha garjona na wakati wasaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.